Dragi prijatelji Cliofesta, u ovim svibanjskim danima 2020. zbog okolnosti koja nam nanosi koronavirus, prinuđeni smo da se vam obratimo samo na taj način. U stvari, ovaj je način jedini mogući na kojem se vama možemo obratiti. Najprije želim na početku zahvaliti Damiru i Magdi koji su nas pozvali da učestvujemo u vašem virtualnom Cliofestu. U narednih nekoliko minuta predstavit ću vam načine istraživanja i rezultate do kojih smo došli u vreme istraživačkog projekta o okupacionim granicama koji je vodio Božo Repe, a u projektu su sudjelovali istraživači iz odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani, Geografskog instituta Antona Melika kod Znanstvenog istraživačkog centra Slovenske akademije znanosti i umjetnosti, Institut za noviju povijest, Institut za nacionalna pitanja i Pedagoški fakultet u Ljubljani. Za naše istraživanje korisna nam je bila građa koja se nalazi u različitim arhivima. Pre svega je to nekoliko posrednih arhiva koji su bili za nas interesantni. Prvi koji treba tu da se pominje je arhiv Ministarstva vanjskih poslova Trećeg Rajha u Berlinu. Onda je to građa različitih ministarstava u Budimpešti, to je pre svega značajno za područje Prekomorja. Onda građa u Hrvatskom državnom arhivu gde ima različitih fondovi, ministarstva i nekih drugih organa za vremena Nezavisne države Hrvatske, a ima neke kopije građe iz Vojnog arhiva izvora iz Vojnog arhiva u Beogradu, koji je pa u biti bio naš problem jer u taj arhiv nismo nikako uspeli doći. Od arhiva u Sloveniji tu su značajne arhivski fondovi u arhivu Slovenije u Ljubljani. Pre svega tu je građa talijanskog okupacijskih jedinica i struktura, onda građa u Celju različitih političkih i u Mariboru različitih političkih struktura koje su vezane za niži nivo uprave u Nemačkom rajhu. A u Ljubljani još moramo da pomenimo građu koja se nalazi u Nadbiskupskom arhivu u Ljubljani. Pre svega je ta građa interesantna po pitanju žrtava Drugog svjetskog rata, jer su tamo pohranjene neke interesantne kartice sa imenima, sa podacima o ljudima koji su bili žrtve talijanskih logora. Dio naših istraživanja vezan je za različite geografske karte, jer smo pre svega imali interes da detaljno istražimo linije po kojim su išle te granice između okupacijanih snaga u Sloveniji. To je primjer jedne karte iz područja hrvatsko-njemačke granice u koliji Hromeca. Drugi značajan izvor da smo bili u stanju napraviti graničnu liniju u današnjem koordinatnom geografskom sistemu bile su nemačke vojne karte. Tu imamo jedan detalj takve karte, u stvari jedna je karta na kojoj je jedan detalj slovenačkog područja. To je u blizini, to je između Zagreba i Brežica, dakle južni dio Sutle i ovo razgraničenje između Slovenije, dakle Njemačke sad gore, tu Italije sa ovom trouglu i ovo sve ostalo NDH. Jedna tačka koju tu možemo na ovoj karti vidjeti je jako značajno tromeđe između Njemačke, NDH i Italije. Da bismo neke stvari detaljnije vidjeli kako to izgleda na terenu, svakako trebalo obići i teren. Na ovoj fotografiji mi vidimo jednu situaciju kako kolege Petar Mikša i Matija Zorn analiziraju karte u Slovenskim Alpama, gde je išla linija nemačko-talijanskog razgraničenja. Posle svih ovih dubokih analiza različitih karata zemljovida, na kraju smo došli do rezultata da su različite granice u Sloveniji bile u dužini 660 km, a tu su bile granice između država čije zastave tu vidimo, dakle gore Njemačkog rajha, na severoistoku Mađarske, na istoku NDH i Italije.
ali su te granice bile u različitim stanjima. Dakle, to su međudržavna granica između Njemačke i Ugarske, međudržavna granica između Njemačke i NDH, onda međudržavna granica među Njemačke i Italije, ovo tu na zapadu, a ovo tu dole je stvari još jedna granica između Njemačke i Italije, ali to nije u potpunosti u onom pravom smislu granice između Njemačke i Italije, jer je to bio teritorij Ljubljanske pokrajine koje si je Italija priključila, ali i pravni status tog područja nije bio takav kao što su bila ona područja koje su već prije 6. travnja 1941. bile sastavni dio Kraljevine Italije. Ovo na kraju plavo dole, to je granica između Italije i NDH. Kolege geografi napravili su nam još različite druge karte. Ova je jako interesantna jer pokazuje jedan detalj situacije u samom početku rata od travnja do lipnja 1941. kad je granica između Njemačke i Italije, koja je ova crna boja, stvari nije bila još fiksna jer je to još razdoblje u kojima se radi još o ratnom stanju, dakle ratne operacije nisu još završili i vlast na okupiranim područjima nije još bila predata civilnim vlastima. Dakle, granica je u ovom šrafiranom delu bila, kao što vidimo, nešto južnije i zapadnije nego što je to bila kasnije granica. Kolege geografi su nam za različite prilike napravili i detaljne karte različitih područja. Ovo je slučaj jedne karte, kao što vidimo je to i na mađarskom jeziku, pošto je pravljena za potrebe izložbe u Prekomurju, a prikazuje detaljniju situaciju oko granica između Njemačke, NDH i Mađarske od 1941. do 1945. godine. Ona je ugao koji je gore okružen, vidjet ćemo u sljedećem detalju. Naime, neke granice su se naslonile neke stare granice, a na nekim mestima su i te stare granice bile pomalo pomerene, kao što vidimo tu gore u ovom pravokutu. I ovde dole, gde, na primjer, nije po celoj liniji granica između Njemačke i NDH sledila liniji starog razgraničenja između Dravske i Savske Banovine, nego su Nemci prešli u granicu Savske Banovine, to vidimo u ovom prostoru južno od Ormoža, ili je NDH granicom prešla preko stare granice tu oko sela Varnica. Ovo je sad ovaj dio u severozapadnom delu Prekomurja. Zašto je došlo do nekih poremećivanja starih granica? Zbog stanovništva koje je tamo živelo, u ovom slučaju tu su bila sela gde su živjeli Njemci, pa su Njemci postigli, u stvari nije bio to problem postići, jer su sve što se rezultiralo u kraju na terenu bio je njihova odluka. To je već iz početka travnja 1941. odlučio Hitler u 2 dokumenta. Jedan je već ispred 6. a jedan kasnije posle 6. kako će se podeliti Jugoslavija. Dakle, tu su ta 4 sela sa nemačkim stanovništvom, pa su onda otišle iz Mađarske u Treći rajh. Ovo je jedna detaljna karta po pitanju sela koje su posle nekih ugovora između Lorkovića i Kašeja kao neka kompenzacija prešla iz područja Njemačkog rajha u sastav nezavisne države Hrvatske. U stvari radi se o 5-6 sela koja su došla u okvir sreza, oziroma u stvari Kotara Samobor. A i deca su posle polazila u novu osnovnu školu u Lugu. Značajan dio istraživačkog rada na terenu bili su intervjue koje smo pravili sa različitim osobama koje su sami se sećali nekih događaja za vreme Drugog svjetskog rata ili su to bili njihova deca. Ti su nam osobe govorile o svom osjećanjima, o utjecaju koje su te različite granice imali njihov život.
kad su, na primjer, presjekale posjed koji su imali, kad se onemogućavao odlaz na posao u neki susedni grad ili kad su izgubili neki kontakt sa porodicom koja je ostala sa druge strane državne granice. A na kraju krajeva ne smo da zaboravimo na velike žrtve koje su nastale zbog ovih granica, jer su tu u mnogim primjerima stradali ili deca ili odrasle osobe koje su prelazile granice zbog nekih potreba koje su imale, a te potrebe su mogle da budu obrađivanje polja ili deca koja su pasle živinu. Nekoliko mjeseci posle početka rada na projektu ustanovili smo da bi nekako bilo dobro što brže naše rezultate dati na uslugu široj javnosti, a sa druge strane dobiti neki feedback od ove javnosti. Pa smo tako ustanovili da biste možda pokušalo to na način preko Facebook profila i tako smo otvorili Facebook profil sa naslovom, adresom okupacijske meje, gdje objavljujemo različite priloge, pre svega su to video prilozi koje snimimo na terenu, a i neki drugi prilozi, prikaz nekih dokumenata ili nešto slično. Vrlo interesantna je ovaj uvodni zemljovid, gdje možete u stvari vidjeti na kojim mestima sve smo obavili neki razgovor, imali neku priredbu, izložbu ili nešto slično. Dakle, može se interaktivno tragati za rezultatima našeg projekta. Nešto kasnije otvorili smo YouTube kanal gdje smo do sada objavili 277 filmova. U najvećem delu to su filmovi koji su snimljeni na terenu, filmovi su isto objavljeni na Facebooku, ali tu možete doći neposredno do svakog od tih filmova. Pored ovih koji smo snimili na terenu, ima i nekih posebno pripremljenih filmova, kako o radu projekta, kako i neke druge specifične teme koje smo obradili u nekim kraćim filmovima. Za vreme projekta pripremili smo 7 izložbi, jedna je generalna, pokriva cijelo područje Slovenije, a ostale su lokalne, što znači da se o pitanjima okupacionih granica govori na nekom lokalnom užem geografskom području. Te su izložbe za Ljubljanu, za Idriju i Žiri, Dolenjska, Bela krajina, Rogaška Slatina i prostor u Sutlu i Prekomurje. Do sada smo imali izložbe na 30 mesta. Ova posljednja o Prekomurju, baš zbog koronavirusa, sada nije još doživjela otvaranje, ali je pripremljena da se to dogodi odmah. Nekoliko mjeseci posle tih izložbi, te smo izložbe prebacili na web stranice, na stranicu okupacijske meje.si, gdje su te sve izložbe pripremljene za ogled i na internetu, u slovenskoj i u engleskoj verziji. Svaka je od izložbi posebno i svaki pano koji smo imali na izložbama, tu je sada jedna sama stranica, kao što je, na primjer, ovo slučaj iz Rogaške Slatine. Tekst je isti kao što smo imali na stranicama, fotografije i sav materijal, uz razliku da je kod izložbi na internetnim stranicama moguće dodati neke poveznice na filmove, to smo svakako i napravili. Možete si ogledati neke filmove koje smo pripremili, ali pre svega interesantno je ova stranica rezultati, gdje imate pristup do podataka o svim izložbama koje smo pripremili, a pre svega su tu značajne ova stvar tu na samom početku, to je o literaturi koju smo objavili, tu imate i direktne poveznice na 3 knjige koje smo do sada objavili, to su knjige o pojedinim pitanjima. Ovo je generalna knjiga o okupacionim granicama u Sloveniji, pa onda posebna knjiga o granicama u Rogaškoj Slatini i u
prostoru u Sutlu i još knjiga o Beloj krajini. U planu su još 3 knjige, te će biti završene, doći će u početku 2021. godine. Sve su te knjige u PDF formatu i možete ih prosto skinuti. U vezi zaključka istraživačkog projekta imali smo u planu da bi 6. travnja imali simpozij, pregled nekih izložbi, razgovore i predstavljanje 3 knjiga koje smo pripremili. Ali i zbog ovih koronavirusa to nam je bilo onemogućeno, ali ipak na kraju smo odlučili da nekako treba to obilježiti, pa smo onda pripremili simpozij na internetnim stranicama. Priloge svih kolega koji su učestvovali snimili smo i napravili snimke i te uključili u poseban YouTube kanal gdje se ceo simpozij može pogledati. Sve poveznice koje sam pominjao bit će dostupne na kraju ovog filma. Zahvaljujem na pažnji.